I posle došli na video, u današnjem videu radimo sređivanje taskbara. Znači sad ću vam pokazati par trikova kako možete da sredite taskbar na takvu razinu da je to nevjerovatno. Znači neke stvari su besplatne što ćemo koristiti danas, neće puno biti skidanja, bit će samo dvije aplikacije, malene su, tako da ne bojte se. Tako da idemo započeti poslije intra. Evo ovako, prva stvar jeste da sklonimo ove ikonice, vidite, ipak nisu baš ne stoji im nekako fino. Evo, uzmete, odete na view i show desktop icons, to čekirate. Evo, već mnogo bolje izgleda. Kao što možete da vidite, ovdje već ima dosta problema, tako da pritisnite lijevi klik, samo da ja pronađem negdje mjesto, Combine Taskbar Buttons. To je znači da vam piše šta je ovdje, šta ovdje se piše i to. To stavite Always Hidden. Evo ga, i već to mnogo bolje izgleda. Znači, vi ako želite da vam možda još budu ovo manji, možete staviti Small Taskbar Buttons. Mada zašto je to meni premalo, ja ću ostaviti jer mi je ovako nekako lakše, navikao sam. Pa tako da, to je što se tiče prve stvari, ovdje ćemo sve, ovdje nema ništa više što ćemo čarkati. Ostatak je sve taskbar i ovaj ovdje dio, wallpaper. I prvo sad što radimo, hoćemo da uklonimo ovo veliko ovdje search button, da bude nam obični ovaj search ikona. Znači pritisnemo lijevi klik i idemo search. I stavimo, možete staviti hidden, ali ja ću ostaviti se show search icon. Evo vidite, već mnogo ljepše, mnogo ljepše izgleda nego na početku, kao što ste mogli vidjeti. Druga stvar jeste što ćemo uraditi, da ćemo ukloniti na primjer ove neke što su nam nepotrebne, kao što je na primjer ovdje touch keyboard, ili kao što ovdje zna biti isto ovo za vrijeme, vidite. To ćemo isto ukloniti jer meni to iskreno ne treba. Tako da idete ova druga opcija i turn off. To smo uradili i onda touch keyboard, to se isključi. Sve lijevi klik, otvara se ovo i ovdje postavljate. Tako da taj dio smo završili. I evo ga. Znači sad smo na Taskbar X-u i jedan jako dobar program za vas. Gledajte, ovdje imate ovo je jako bitna stavka. Šta radi Taskbar X jeste da ove sve ikone pomjera na sredinu. Da ne morate ići ono kao toolbar, new toolbar i tako. Uglavnom vi ovo preuzmete, evo ovdje vam je to sve, linkovi će vam za ovo sve biti dole u opisu videa, tako da znate. Ali pošto ja već imam, ja neću preuzimat, nego samo aktivirati. Evo vidite, pošto ja to imam već, pa evo ga. I znači, sad moram sam vratiti se ovamo ove ikone da mogu ući. I vidite, ovdje će vam se sve ovako biti, osim ovog screenplay. To je jedna druga aplikacija. I gledajte, ako želite malo više da konfigurišete vezano za ovo, na primjer da vam da vam je ovo, tačnije da vam ovo nema dole, da vam bude transparent, idete na ovo Taskbar X Configurations, ulazite tu, ja ću ovo zatvoriti i vidite. Ovdje imate sve postavke, ostavite transparent i apply. I evo ga, nestalo je. I ovdje možete čačkati isto, još dosta ima tu svega i svačega. Tako da, a usput, ako želite da vam se to startupa, znači ja ću opet ući u taj folder i tražite ovako, startup, pišete. Startup apps. I ovdje će vam se pojaviti tu neke aplikacije. I evo, ovdje će vam se pojaviti Taskbar X, ako se ne pojavi i trebate naći folder. Isto tako idete Store, Startup i tražite ovdje negdje po folderima. Sad ne znam gdje to tačno se nalazi, ali dobro.
Uglavnom, nađite bez problema, nije vam to ništa teško. I uglavnom, samo šta ovo trebate da uradite jeste to da uzmete ovaj taskbar X i samo ga prevučete tamo. Tako da, to je to. Kad smo mi to uradili, mi sad prelazimo na Steam da vam pokažem jednu aplikaciju koja je besplatna, koja je par megabajta, a može vam promijeniti ovo sve. A ja sada samo da ugasim ove ikone pa idemo dalje. I evo nas na Steam. Znači, kao što možete da vidite, Screenplay. Ja ga imam, malo sam ga sad nešto koristio da vidim, da vam mogu sve objasniti. Tako da, uglavnom, umjesto ovog Wallpaper Engine-a koji se plaća, ja koristim ovo free, naravno. Nema para. Ali dobro, nije bitno to. Uglavnom, pointa kod ove aplikacije jeste ta što ona vam zauzima nekoliko megabajta, ne znam koliko tačno. Uglavnom, pošto je early access pa ne radi baš najbolje, ali opet imaju jako velik fond aplikacija, što ćemo mi, jako velik fond ovih wallpapera, što ćemo mi sada vidjeti. I evo ga. Ovdje imate neke wallpaper engine, evo vidite, ovaj se meni najviše svidio. I ovo uzmete samo ovdje ubacite i to je to. Vidite, ovaj se sviđa, evo ovdje imate workshop. I ovdje listate, evo vidite. Jako cool ima ovih wallpaper engine-a. Nema šta. Evo vidite. Nema šta. Znači, a ovdje možete čak i napraviti vaš vlastiti, možete koristiti ovdje GIMP, nema šta nema. S ovim se nisam susretao, tako da vam ne znam ništa reći. Ovdje imate workshop, čak imate i na Steam da pogledate, evo što ćemo sada ući, vidite. Ima ovdje finih jako. Ali dobro, nije to sad pointa. Znači, onda ovdje vam se nalazi sve instalirane. Kako se ovo postavlja, evo uzet ćemo na ovu prvu, vidite. Ova prva mi isto jako cool. Označite vaš monitor, pošto u mene je jedan ovdje 1080p monitor. Znači ovdje ništa ne dirate. I samo set wallpaper. I ovdje ima muzika, tako da vi samo ugasite muziku ovdje i set wallpaper. I to je to. I evo ga, vidite. Bukvalno jednostavno. Ja ću staviti na ovu svoju, ova vam ne radi nešto najbolje, ne znam zašto, ali dobro, ova vam se najviše svidla pa postavljamo tu set wallpaper. Tako da, eto, za nekoliko minuta, ne znam tačno koliko, smo sredili naš wallpaper da to bude na fenomenalnom nivou. Znači, ne znam da se svidio ovaj video, ako jeste ostavite like, podijelite ga sa drugima, a mislimo u sljedeći video, te veliki pozdrav!